Ассалаумалейкум, қадірлі айымдар жана мырзалар. Ақ қалпақшан аталар, ақ жолықшан апалар, алыстан ат арытып келген құда-құдағилар. Саламатсыздар бі, ардақты меймандар. Тойғы мықты деңгелде қуанып келелі. Екі жаштың жашылығына тең бөлішіп келелі. Бүгінгі кечеде қалау тілектеріңізді, ақ баталарыңызды ұйғаралы деп келгендер бар болса, қысқаша айтқанда ушул салтанатты той ейлері қаншалық деңгелде қуанып күтіп атса, меймандардағы дал ошондой қуаныштың ішінде болып тұрса, менің білішім, байқашым жөп жөнөкөй. Болғаны эле Бекжан Айдаға uzun өмірі, ачык асман бактылуулук қалап, үйлөн үлпөт тойына куш келиңиздер дегенде дүркүрөгөн кол чааларды жаңыртып берсеңиздер жетишмекчи. Эки жаш бактылуу болсун, кол чаалар жаңырсын, тойго куш келипсиздер. Дамы и господа, добро пожаловать на долгожданный праздник, на свадьбу молодых. Мы с вами собрались сегодня в этом шикарном зале Версаль, чтобы связать узами брака два любящих сердца. И под ваши несмолкаемые бурные овации объявляем о начале нашего торжества. Аплодисменты! Change both our stories. I can't go on without you. You know it's true. We're both lost in the distance. Let's not find what we're missing. You can't go on without me. I know it's true. Come run with me into the night. Бекжан, Аида, ылдый түшүп бериңиздер. Тугандар, азыр эки жашты фойе тарапка узатабыз, съемка жерден узатабыз. Эч ким токтотмой жок, сүрөткө түшөт элек, кучакташат элек деп тоскоолдук кылбаңыздар. Даңгыр жолго алгачкы кадамдар бир гана ийгилик менен коштоп турсун деп туруп узатабыз. Барыңыздар ордуңуздан туруп берсеңиздер, тугандар. Прошу всех встать, чтобы проводить молодых в долгий, счастливый путь под названием «Семейная жизнь». Оң колуңуздарды көтөрүңүздөр, оң кол бул биздин красавчик Бекжан. Бекжанды бийигирээк көтөрүңүздөрчү. Бекжанды түшүрбөй туруп, Аидачканы көтөрүңүздөр. Аида сол кол. Сол колду да бийигирээк көтөрүңүздөр. Эки жашка узун өмүр, ачык асман, бактылуулук жана быжыра балалы болсун деп эки жаш чыгып кеткиче тынымсыз кол чаалар жаңырсын. Счастливо! Добрый путь, молодые! Ал эми сиздердин кызматыңыздарда акыркы 6 саат бою Версаль рестораны Z Team видео студиясы, Тамадалар Групп компаниясы жана мен Мыкый Санжар болдум. Сиздердин жакшылыктарыңызда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Тамадалар Групп, ваш праздник, наша работа.